Nedavno sam čitao knjigu Muškarac se zove od jednog mađarskog psihijatra interesantnog i on je imao jednu od teza u toj knjizi jeste da su muškarci postaju kao neka vrsta kastrata psiholoških, ali čak i fizičkih, znači to uključuje neku impotenciju i da žene postaju sve dominantnije i da je to uticalo na to da muškarac gubi neku svoju ulogu u društvu kakvu je imao i kako ne ume da se snađe i onda često odustaje i onda tu dolazi i do disfunkcionalnosti u intimnim odnosima i tako dalje. Da, tu ima organsko objašnjenje. Prvo, ova ishrana koju imamo, taj neaktivni život, leženje u krevetu, izlaženje noću, potpuno poremećen satnica, spavanja kad se spava, kad se izlazi napolje, to se utiče na lučenje testosterona. Muškarac prividno ima prednost, odnosno za ženu, što ima 10 puta veći testosteron. To je bukvalno hormon najvažniji za našu seksualnost, jer nam daje libido, daje želju seksualnu, daje prepoznavanje muško-žensko. Žene ga imaju mnogo manje, zato njima i treba ljubav, da bi se digla erotika, da bi bile uzbuđene. One nemaju toliko nagon izražen za se kao muškarac. Muškarac može nagonski da ima odnos, a žena teže da uživa. Znači, ona mora da osjeti neku ljubav, neku privrženost sa muškarcem i one su normalno u fazi kad masovno nam pada testosteron, zbog zagađenja, zbog ishrane koja je puna hormona, zbog neaktivnosti, muškarci postaju sve bliži ženama. Sad, evo, pričao sam pre neki dan, i taj lek koji se maže zbog ćelavosti ima u sebi antitestosteronski efekat i naravno da mladi muškarci, on nije opasan za prostatičare, starije muškarce, koji već imaju nizak testosteron. Ali kod mladih on obara za 20-30% testosteron i on normalno da postaje žensko. Muškarcu, kad bi se oduzeo testosteron, on vrlo brzo, smanjuje mu se penis, jednostavno smanjuju se mišići, znači sve njegove osobine muškosti, smanjuje se dlakavost i postaje žena. Jer tako i stariji muškarci sve više liče na žensko. A žena, dodavanjem minimalnih količina testosterona, postane mišićeva, postane da raste klitoris, dođe i sa njim do neke granice koja pripada normalnom penisu. Da. A van ovog razgovora spomenuli su profesora pokojnog Marića i on mi u jednom intervjuu bio objašnjavao, ja sam ga pitao, profesore, do kad muškarac može da bude seksualno aktivan, kad želja opada, pa on kaže ako ima interesovanje to može dugo da traje, ali mu je posle potrebni su neki podsticaji mnogo više fizičke prirode nego vizualno. Kad je mlad, on se vizualno uzbudi, a kad je u starijim godinama potrebno mu je malo više podsticaja. Vizualnost za muškarca je mnogo važnija nego za ženu. Zato se žene kite u svim istorijskim danima, nakićene su, je tako, uzlepšavaju se mnogo više. Sad su i muškarci obratili pažnju, zato što se uopšte trend na televiziji da se ulepšavaju. Sve više muškaraca ima koji to rade, prave sve na sebi i sve više lično na žene, u stvari. Tako da se tu pravi jedna, i zato nije čudno da postoje te nedefinisane rodnosti. Imate homoseksualne, imate transrodne, imate heteroseksualne, a u stvari imate sad sve više i onih koji se ne opredeljuju za pol. Sve to ide svojim tokom i hormoni tu imaju jako veliku ulogu. Muškarac u principu isto ima jednu vrstu menopauze kao žena, koji se to javlja drastično, Bog je kažnjava bukvalno za 3 meseca, izgubi menstruaciju, izgubi sve, prestane neplodna više, a muškarcu se to dešava od 40. godine života. Njemu polako počinje da pada testosteron, od 50. godine već mu je dosta spao, na 70 on je skoro nizak, međutim, sada postoje, ja se time bavim već 30 godina, ali nadoknada, znači, testosterona, a ne preterivanje s njim. Znači, nadoknada, supstitucija izgubljenog testosterona održava 10 godina mlađim. Znači, muškarac od 60 godina će biti kao 50, kad sa stručnjakom prima testosteron adekvatno kako treba i kad uzima lekove. Znači, cela medicina se baci na tome da se život od 50. godine ne provede u starosti, nego da se provede u mladosti. Jer šta nama vredi da živimo, za razliku od naših pesnika koji su umirali od tuberkuloze za 50 godina, ali su živjeli neki život pun emocija, pun pesama, a šta nama vredi da živimo 50 godina u starosti? Ništa. Znači, ništa nam ne znači da je duži život. Znači, zato je bitno da se shvati da postoje stručnjaci, da se o tome priča i da ljudi sebi poprave taj kvalitet života. Ali za to nisu samo dovoljni lekovi, tu je dovoljna i duh, tu je dovoljna želja, tu je dovoljno, znači, dati nešto od svog tela. Ja često njima kažem, pola vas ja lečim, pola vi sami sebe. Ako se vi zapustite pa imate 100 kila više nego što treba,
Ja ne mogu ništa da vam pomognem. Da, ostavi sad pri toj temi. Zanimljivo je, u jednom trenutku došlo je do velike popularnosti Viagre, Cialisa i tih pomagala, a onda se desilo ulazak u slepu ulicu da su to koristili muškarci koji su već prešli 50-u i koji su već imali kardiovaskularnih problema, da možda nisu ni znali za to, pa je dolazilo i do smrti tokom odnosa ili nakon toga i da je veliki broj smrti od kardiovaskularnih bolesti došao kao posljedica tih sredstava koji su uzimali za erekciju, je li? To su vazoaktivni lekovi, svi deluju na krvne sudove i činjenica da su oni lekovi. A svi lekovi imaju i dobro i loše. Treba da šire krvne sudove, periferne krvne sudove, na taj način su smišljeni da na neki način obore pritisak malo, da povećaju korito to krvno. Međutim, vidjeli su da se svi hvale na erekcija, niko ne razmišlja, tako da je taj lek totalno prešao u drugu funkciju. Ali moram da kažem to, svi lekovi su u stvari opasni. Ako nisu pravilno prepisani, stručno dati, oni mogu da ubiju čoveka. Svi lekovi imaju loše strane i dobre. Vi morate da birate doze, da određujete čime ćete pomoći čoveku. A da što više smanjite ono loše što čini lek. Maltene ne postoji možda aspirin, lek koji nema i neko negativno dejstvo. Pa kažu da je loš za želudac. Kiselina naravno će mora. Zato je opasno ovo što se dešava masovno kod nas, crno tržište. Znači, gde ljudi ne mogu, kupuju lekove na crno, da im je jeftinije, verovatno, ne idu, kupuju apoteci, što je još gore, bez recepta. Tu može da se reši da mora da postoji određeni stručnjak, znači urolog može da prepisuje te lekove i niko drugi, koji ipak ima informaciju o tim lekovima, kako deluju, ili kardiolog, jer oni utiču na kardiovaskularni sistem. I onda se izdozira, daje se bezopasna doza. Niko nije umro ko je realno primao lekove i ko je realno koristio. Tu sad postoji i zloupotreba. Vi mu napišete to sve, a on uzme 3 puta veću dozu. Da, da se pojača. Da se pojača. Zanimljivo, čitao sam jednu studiju u Guardianu, a vi ste to spomenuli, ove odnose među ljudima, da su se ljudi udaljili, da je ovo digitalno društvo uništilo komunikaciju, iako nikad više nismo imali kanala za komunikaciju, ali jednostavno usled svega toga. I da je to proizvelo kod jako mladih muškaraca impotenciju, a da se sve više kod žene pojavlja takozvani vaginizam. Tako je, pa to je strah žene od muškaraca, muškarci, jer to je nepoznavanje realnosti biološkog života, bioloških nagona. To je upravo nepoznavanje ničega, šta su ljudski, šta je život, prirodan, biološki. Znači, muškarci gledaju prvo, najsrećniji čovjek je onaj koji sebi zadaje ciljeve koje ostvaruje. Je li tako? Najnesrećniji čovjek je onaj koji sebi uvek zadaje ciljeve veće nego što može da ostvari. On umire tužan. Sad, ako vi sebi uzmete pornografiju kao cilj, da to bude vaša ideja, vi ćete biti strašno impotentan čovjek. Jer to nije to. Mislim, nije realnost. Druga stvar, ako vi gledate samo preko tehnološkog, vama će sve te devojke koje vidite biti prelepe. Vi nećete znati da izaberete sa kim bi bili. Je li tako? Tu se gubi onda jedan odnos, komunikacija sa osobom, izabranom osobom, jedna ljubav. Znači, odnosi mogu da budu na osnovu nagona, prosti, kao životinje, mogu da budu na osnovu privlačnosti, mogu da budu na osnovu zaljubljenosti, koja je isto prolazna, i mogu da budu na osnovu ljubavi, privrženosti i poštovanja, gde je seksualno samo plus jedan koji postoji. Ja mislim da teško se doći do ljubavi. Ja mislim da samo pametni ljudi imaju te, i oni koji imaju te emocije u sebi, a bez emocije nema ljubavi, ne može ništa se stvori. Znači, emocije, kontrolisana emocija. Znači, ako nemaju to, pa pisci svi, ako su dobri, vrhunski kao Bukovski, što smo ga pomenjali, znači, on mora da ima emociju. On ima emociju, on priča emotivno i onda je zanimljiv za ljude. Ali masa ljudi nema. Ova tehnologija ubija emociju, znači nas pravi robotima, ono smo rekli, a nauka pravi biočip. Trudi se i uspeva polako, jer želi da napravi kopiju čoveka, što je jako opasno. Zamislite kad vi kompjuteru date mogućnost da ima emociju i on se naljuti na vas. Ubiće vas robot. Da. Evo, pri kraju razgovora da vas pitam, kao lekara, jel smo mi postali bolesno društvo? I na koji način? Ceo svet, ne mislim na sebe. Mislim globalno. Ceo svet postaje bolesno društvo i ja mislim, pošto se tehnologija toliko ubrzava, koja je tako bila divna stvar, kad vi ste vozili nekad bicikl, pa posle kola, pa gledali
televizor. Znači ona ide u boji, a ranije smo na crno-beli, a smo mi živeli i onda i sada. I onda nismo bili nesrećni, a sad smo možda i nesrećni ponekad. Danas je anksioznost i depresija masovna pojava u svetu. Baš zbog toga što imate sve, a ne mora ništa da uradite. Sve vam stiže. Tako. Nemate akciju, nemate testosteron, nemate energiju za život. Mislim da je opasno, ta brzina tehnološka će dovesti sigurno do potpunog otuđenja, do strogo kontrolisanih odnosa. Biće to, naravno, cilj, ja se bojim i onih najdramatičnijih stvari, da se selekcija ljudi pravi, i radi se na potomstvu, veštačke oplodnje. Sve ide ka nekom veštačkom, ka nekom neprirodnom odnosu. Nema prirodne selekcije, što je najvažnije da bi se održala jedna vrsta. Ne možete vi na kraju napraviti veštačkog čoveka. Znači, čovjek mora da se pomeri, da bude srećan, znači da ima ciljeve normalne koje ispunjava i da zna da će umreti. Jer to je prirodno proces. A ne da samo se forsira mladost, zdravlje, a ovo se gura pod tepih. Znači, gde vi imate stare ljude da sad nešto pričaju, da evo nas dvojica. Zanimljivo je, recimo profesor Jovo Toševski mi je rekao dve zanimljive stvari u jednom intervju koji sam upamtio. Jedna stvar je rekla, ljudsko srce nije prilagođeno da kuca ovom brzinom u kojem živimo u ovom svetu. A drugu stvar koju mi je na kraju rekao, kaže, vidjet ćeš najveći rat koji se bude vodio u budućnosti, bit će rat između muškaraca i žena, jer se sve manje razumeju i sve više je između njih animoziteta. Nema biološkog nagona više. Biologija se gasi. Žena više ne osjeća kao kuce što osjećaju kad su plodne. Znači, vrlo mali broj žena osjeti svoj dan kad je, nego mora da meri, mora da ih od ginekologa, osjeti dan kad može da se oplodi. To su žene ranije osjećale, tačno su, kako su znali, one nije bilo ničega. Znači, sad se oslanjuju samo na tehnologiju. Znači, gube se naši biološki osjećaji. I pa na kraju je rađen test, 2 1 blizanca. Jedan je dat u porodicu, neku na selu, bez škole, maltene, završio svoj mladost i tako dalje. Drugi je bio potpuno u tehnologiji svoj moguće najmodernijoj. Kad su ih pustili u neko neutralno stanje, mnogo se bolje snašao onaj koji je živeo. Jer je on naučio da se snalazi, a ovaj je naučio kako treba da radi. Znači, tehnologija ga je praktično uništila. I ono što je i rekao i Toševski, znači, naš će tehnologija uništiti koja nam dala ogromna mogućnosti, ali se koriste, više se zloupotrebljava nego što se upotrebljava. Evo, na samom kraju, možemo da završimo sa nekom pozitivnom porukom u smislu kako bi mogli da živimo, a da izbegnemo sve te zamke i da li je to uopšte moguće? Na koji način ostati psihološki i telesno zdrav u društvu? Mi smo postali kao narkomani, zavisnici tehnologije. Mislim da je to nemoguće zaustaviti taj proces. Nemoguća detoksikacija? Pa teško. Ima, pokušavaju, ali niko nije objavio neke rezultate koji su baš onako za pominjanje. To je proces koji je ušao. Sad niko ne može tačno zna šta će se desiti. Znači, otuđenje nas čeka. Na kraju tim filmovima naučno-fantastičnim vidimo da su svi živi u svojim sami i tako dalje. Retko tu vidite više ljubavne filmove koji su nas nekad gušili, čak koliko su bili preplavljeni. Znači, to ne interesuje njih više. To više nema, samo... Samo neka ludila tehnološka i to je nešto što nas fascinira. Očigledno čovek želi da živi što lakše, a u stvari živeći nije ni svestan da će živjeti što teže. Pogotovo neće preživjeti ni jednu malu promjenu, poremećaj nečega takvog. Mnogo će lakše to preživjeti čovek u šumi ili negde gde mora da preživi, borba za život. On će jednostavno biti mnogo skloniji vođenju nekoga koji će mu usmeravati život, pravce, jednostavno neće da razmišlja svojom glavom, što je najvažnije, nego će slušati. Znači, škola može da bude vrlo loša stvar. Učenje, ako vi morate da slušate, ako radite to i ne možete uopšte da nešto pomerite malo iz tog procesa u kome idete, toka. Čovjek mora da bude snalažljiv, mora da vežba svoju snalažljivost, jer to nam je osobina. Nesnalažljivi ljudi će teško proći i morat će da se drže tehnologije. Ako drži tehnologiju, on je moćniji i onda će biti moćniji nad ovim snalažljivim. Znači, postaće konkurencija snalažljivih i nesnalažljivih i onda će nestati. Mi ćemo da živimo naš život, verovatno, u nekim starim svojim zaluđivanjima. Borili smo se rukama, a ove generacije od 2000. godine, pogotovo kad je to baš skrenulo svim putem, da mislim da će imati problem adaptacije. Hvala na razgovoru. Poštovani gledalci, eto, čuli ste, vodite računa o preventivi, a preventiva je mentalna higijena. Očekujte nas opet sledećeg ponedeljka.
Vidimo se.